Hello everyone, welcome back to Nuer Online TV channel. This is Chang Kwasnyak and today I am reading a story about Nuer history. Men banalat ke jan gwaseme quirington konalat karodian ray which ka South Sudan. Take a banaling and ray guatame banarwacha ke qui jesh medit ke de Uganda me pai latari which ka South Sudan ke jubantama bana jome bana jaling kel ray lar kaname ken kono niami jiram jidit gore jen ojin deri channel me deri janyak nasen ko kien ko de lertiti de kan chamala shub gwennetin gor kon ken ode ka utin bana rwacha ke kwide ka men pailalet ende jame ede Uganda ajandan bukora ke kwide ka jan leher mene banne me bana jeling ka dobe dana che toga je an walle shang ka jandang ro dio ka faidi ron kina dangro wi jan dangro wi di ken konore ler kana me te me gor no banwa ga yekel okay me gor banwa ga yekel me gor de rande jeling karo je banwa ga yekel gwaseme kariktin kontin betwog dor la dor nuari ka lo nuer bana titi bana kaling kan kono ka je dida pai la lede kuma South Sudan ka je me eje me jen re wiki Uganda no wa je meni eje me did bantin konti bablat re wiki South Sudan bana kaling ka je lera me ken yaman gore no di yen la let o de yen mtuoga ne di yen nyakane ko ken ban je chulinkel Shala de mun lo Nuer baje yan maje kume jani kume kirma yadit mun lo Nuer ngai kono no tele kurme shimmen chopten na walne ka gwase dan ko di ala kono latke tele kurme chop so de gorno de yana ngacha madana le rode dio je ne wan chi right ten bana me katin kono lat korodin but tele gwat mo wo kume kirma yadit we ka je ka kobo we ka je ka nyirol tele duop der we ka je ke der wo ka lo Nuer land Nerin konden tiega lonka lo Nuer land kanedin konti la jaba la murle kanedin konti la nyen ka lo Nuer ke kujimi batema mtuoga ka jan information ampai no ki lerling kona me ka jan store me de konti na lat kona me e dung jani men ci kanade ala kan o biket dor Nuer dial bikan ka kaf biket teneken man chakulat gwata me re loka o lat ke jeno ba mun lo ka ba je yika fa jang ba je kef kele ba je occupy jang ko do ba je occupy ke je ba je occupy ke tedut ke menshal ke Dr. Riek Guy Cook so jan dan le roda Dr. Riek Guy Cook a ramadan en bu mun me bi jaga ba je kef ba je kef betet ka jane so na many tur Riek Machar so tele ngadatin but ban right ke kwidina wale baden melat kono me men kwala tup ka lo Nuer ne de konti la ngweni ne de kono bumne ken jeshenbor Nuer wai army men dier ke teg Nuer e wi loka ko mun loka kana men kebran ni ka gwase dan again stronghold kan Nuer community keliu men kan mo ko pae jang but right now te jang te ngai takting milet kana shala do ba capital jongle ba janang gwadan tie ka mun loka ba ja kabre loka gwada tie ke nyirol cha jo mo cha ja kwen wa ba mun loka ba capital city dung jongle state ba janang gwada mi ko jena dana youth jang la jang takting use kana kan governor dia la cha kwanti governor dung apna chianga kwang shora leshen wor yale ju ka Nasir amanu lang cha ko pain teme Nasir gulang cha ko pai ngani e jang no wa gur ko baje latbo ka jongle wudu shal ka Dr. Riek Guy Cook am point capital ka baje kap tie ka lo Nuer ken ne ti shal ka me jang ko be shu tek lon ko bi ken lo Nuer land bi ken shu malo ka be tek ken ko ne shal jang na me wa takting mu yoske ka baje yuske tinga ka te Dr. Riek Guy Cook jo me le ro den teme mu gorno de nyaka yekel antam right kono no ala mun Nuer kanane occupied kan anu tin Nasir jen ko ra sha occupy right now but kuje mi mu ka lo Nuer teram chine chupten ajen kudle teke takting de yoske mentame no binad bu chupten no lo Nuer der gwano de wi dun der shunga de yente content to de na of course men dire long ka lo Nuer ken ter ken kore dangro dino kore ter ken long akor morle
ke japa ne gwade dane ci korja to jene wal cha jaba cha jaka men yam ko belo Nuer community be je disturbed ke bikana bikan gar bikan ka mach na kana kanan kanok na me mi yot ke kir me yadi by the way shira da den yot je ke me yadi ko walo Nuer community wa ken chunkan kel ke Dr. Macha so en rammo mi chung karam ke Dr. Macha rammo wajen a threat ke ramishi mar ke kir me yadi so kir me yadi da rammo nok Dr. Macha beje yigor no beje nakaba mun beje occupied so jen ta dan let kana so na mo der wogaya ba mun Nueri kia kalo Nuer wa mun ma baja kana capital city dung jongle wa baja nang gwa dana tie ke nyirol so jo me de gwa no biajeling so ne kon te nyirol capital city mu waja nang baja nang gwa dan tin biya ngaje no cha ajen do dana la mun la ja ma je keje dien jo me dien ling shana ko kam dan le rode ke kwi deshka manchal ke edech Uganda ngum le rode antam right now angu menang ke di ke jere wi ke juba ke second time ne me ajen ngade men merewde by the way ajen shang rewde anono wa sha de ni to shop ke kinero tila de ni ji Uganda wa ken sha ke deploy re which ke juba nyok ala ne me de kon la no shire me second faith ke a second wave ko ba de ni Uganda ba nang re wi ke juba quick kon me la road anono banne me shirme nga yeno shaluk eno dong de Uganda de nang ka juba kide nang so Sudan ban murai ko nan tema wa border nimuli langai ko nimuli border dung so Sudan kene Uganda no nimuli tege long ka juba along okay cha Uganda force cha je nen jale ke de ni tongwana long de nang kare wi ke juba anamo neme this is latest military movement malatke eno bade ni Uganda UPD abaka nangre which kaso Sudan medan chatung ne ke match ne ka pai diok ante right now to kon ka pai diech eno so wo kon ka pai bakel so pai diech me sha de do dien cha nyom mu kwa deploy re wiki juba angu mu kwa deploy ke je angu nan ke de ke jero wiki juba na me dera teach kane diala kon de ngany manale ro de ke juba okay ko edin mutere mi chomna kina dangro mi de deployo re which so Sudan ke jan gwada me dio je en rander janga jeno tega mi harode kirma yadit be pin breaking news kirma yadit be pin kirma yadit chebele la kwar ko gwade baja kan wude shalka me bolmel sa bolmel aram kelen tama mi bi kwar bija kan tetka kirma yadit kuna ala dwalan wo ngum betuok ka wo mu abul mel mu ajago be kwer be jakan te gam betuok ko shigane dial kuja proven wo be bol mel bala kwer ka so Sudan ke jen gwaseme so ne me jaga bol mel ka dwal ka jaga bol mel ko be deployment mi dit be jalat ke deni Uganda tin konen bi kula loko be kula la kwer so bol mel aram kelen tama mi shide je dide me menen kona me je deploy re which ke juba so na me adwal ko gwejen wo mu we ken e che kwerje je ken gajen gwada me kene riti ti shalga taban deng me ne re shal ke me de kon larno nyan denga rang ne la she jon gang da mabir eno no wene ka wani gani eno kene dialati ken dial gwejen wo bade ke kwer bade ngana kan ka bom she far. Okay, another thing channeling no te one lat karorian ken kwar Africa right now chaka won chaka jongo mo yen ngot ko chen yen Africa je ba yo wut ala me chor lat ka we chal ka Burkina Faso kwara me chal ka Torari jen che kulat ne right che kulat so me chalelo mu chalelo che we che je kap ko bom we den ko run dang jok chu we che je lat ala win mi china che kwara tin ko run dial changa ma tot changa development tele changa char mu ga tele me shi wude shalga Torari okay Ibrahim Torari which kwer Burkina Faso me che chubre we che kep ko bom sho we che lat ka ko run dangaro ke dokoroden right now che nyogo tuok pan kaje ko we shalke Ivory Coast tika kwerian me sha ku de sha lat pan kaje chaje ujente right now che bare we ka Ivory Coast che we de dien me sha ngach ka tit French so mugi na me entem right now wa be yik tuok ke Uganda ba tuok
ka South Sudan ba to ga Kenya ko kan kwa diality wa widi na kel so ne ti wa kane ti shi gorno de we de can develop ke de we de tamal use kana tactical be kana ideal be kana manipulate be kana ideal be kana so ko kuje mo cha gorno ne ideal de ko so right now e cool ko bi Uganda bi ka wude shalga me bol mel be kana support ke de jadana tekeke ko mu ete mutok ba ka lok so yure je kul yorpin $1 million ning US yo rar yo America so use bol mel ken tama so jo me mede gwano de yeneling so ende Uganda mo kwa deploy ka jere which ka juba ke ga so Sudan ka jen gwasa me okay and wala shanga jandang ro diok by the way ka friday ron kin dawo jandang ro diech so use kan de me ko ba nang re ku juba ko dong te me bukana lat ba kwerne me mchal ke me sep ke me yadit ba shuben pin chatok cha goro no te rambile roal bil tedi so bi ka de me bukana use anyong na me manyam rewde gor ka jeno de Uganda ba je nang re we ka great panal ba Nuer ba ko displace gonne kendial wona ka ko ba wona ka mayom ena gwal sin wete na ba ye wo chire we ka South Sudan so jen tactic dan use can of course na me te against international law ko cha gurno te de den me de lawre wi de den so jo me gore je de nyaka yakel ena bana je kala radien ko gwasan be biate ka ma chuje poro jeno jin budoro gor pingwata mo bye bye